Ikit ma initiga nene kere ingea kaka enene man kono anatie iba mano tie na iba ni matini atie meta nyuti jemne kitatika wot kere kuno ini neno yope patim pa Acholi man gen gitiga yope pineno ni tukuli enini utuka tuku madi dak gituku bene giloya ingeo kany I West Nile pe yo tutwal bot in ngar mon ma I bino ni wek no ilo dil piani rom me chwako dil kaka eni ti rom mala mal tutwal chidong anchala did the ben ket mana neno wochi ni pa mere kengi moge ken training mado time kumbidi kono kiber ka tema attacking piani nge attack ene pol kare yo mabe loye ma ini ramo defending kere kyo dilo no ini team attack chidong ka in peti matak tutwal pol kar ki yilu wi pian ken gi bino ka diu ina ye chiman en coaches ma megwa guber ka timone aneno medio ber ka nyoto bolu to ma mega keto mira tak eneni ki on kere kumbile eni dong kitiga temo ben gol keepers ma megwa we guber ki ker ma mako dilu we go dilu pe o don mo ke ken po mo pe da o don I obo chiman ene kama koni ini bineno bene watiga nyutu uyega chele bene wek no otime mabe an la dit ben ket ma bera wachi kere wabi timu gini eneni wabi nyur botu ni chake ya chakne o kere wa ya gikne timan coache zongu terlok ma megi kumbi dongi tega pierlok moko ma pegi tego ma bejo I itlu tur ma megi kono gen watieni direne gen giloyo dilu kilok man en mano gitiga wachu bot gini chidong in mainel Lakwed TV ni an machingchi ana mer ni ini ke ebet ki gan ni jem ni weng ki o bari e ket marwata ne